рӯзи 22 июни самин сол тахминан соатҳои 17:30 дар хонаи иҷоравӣ дар маркази ноҳияи Файзобод духтарам Манораи Абдулфатторро хешовандон ва ҳамсояҳояш дар оғуштаи хун дарёфт карданд. вақте ки телефон мекунанд ки духтара тамихи кор шудааст, писарам аз хона то хонаи духтарам тақрибан мумкин 7-8 дақиқа равӣ. вақте писарам ба хонаи духтарам мебиёяд, аввал намешиносад ки аст, вале дуюмбора медорояд, дар рӯи ӯ рӯймол кашидагӣ будааст ва мебинад ки Манорат оғуштаи хун хобидааст ва ӯро гирифта фикр мекард ки зинда аст ва ӯро гирифта бардошта мехоҳад ба берун барад, вале дар даҳони ӯ латтаи маҳкам кардагӣ ва латтаро ӯ кашида мегирад. ҳамин вақта як овоз мебарояд ва духтарамро бардошта гирифта ба берун мебарорад, то ки ба ягон мошин сабок карда ба беморхона баранд. вақте ки ӯ мебинад дастҳои ӯ хунолуд набуд, фақат хун дар куҷо буд, дар гарданашу, дар пушти сарашу, дар гӯшош ӯ биниаш. ва духтарамро аввал мошини ёрии таъҷилӣ ки духтари калониам буд, омада ӯро гирифта ба беморхонаи марказии ноҳияи Файзобод мебаранд ва дар ноҳияи Файзобод марги духтарамро тасдиқ мекунанд ва онҳо мегӯянд ки иро бояд гирифта ба экспертии ноҳияи Ваҳдат барем ва ӯро гирифта ба экспертии ноҳияи Ваҳдат мебаранд. вақте ки ба ноҳияи Ваҳдат ба экспертии ноҳияи Ваҳдат мебаранд, эксперт ӯро аз назар гузаронда мегӯяд ки ин духтараки бечораро ранги гӯсфанд куштагианд. ду экспертизаи тиббӣ гузаронда шуда, якум экспертизаи тиббӣ дар ноҳияи Ваҳдат гузаронда шуд ва дуюм экспертизаи тиббӣ ки бо хоҳиши ман худам аз Россия дар муроҷиати меҳнатӣ будам, баргашта омадам, бо хоҳиши ман экспертии дуюми тиббӣ гузаронда шуд. дар ин ду эксперти тиббӣ нишон дода шудааст ки духтари ман 26 корд хӯрдааст ва беғаз аз ин кордҳо, беғаз аз ин ҷароҳатҳо боз дар пушташ, дар пушти сараш, дар пойҳояш ҳам изҳои ба сиёҳ монанд ҳаст. экспертҳо чӣ хулоса бароварданд? эксперти тиббии Ваҳдат хулоса баровардааст ки гӯё ки баъзе ин ҷароҳатҳо як рӯз пеш нишон дода шудааст ва дуюм эксперти душанбе бошад нишон додааст ки ин ҷароҳатҳои вазбин 26 корд мебошад ки нишон дода шудааст ки аз дастрас аст барои ҳамин онҳо доданд ки худкушӣ не ки пештар аз он ки онҳо экспертиза кунанд, ҳар ду эксперт ҳам Ваҳдат ҳам Душанбе гуфтанд ки духтараки бечораро мисли гӯсфанд куштаанд. нишонаҳои марги маҷбурӣ ҳаст. зиндагӣ ҳаст, сахти баландиҳо дорад. ҳар як сахти баландиҳо дорад. ӯ намехост ки аз шавҳараш ҷудо шавад, не ки дар оилаи онҳо аз тарафи хуштоманаш Назирова Бибигул ва аз тарафи қайсунгулаш Каримова Шаҳло бисёр азият мекашид, вале ӯ сирбой намедод духтарам. ҳаминро мегӯям ки вақте ки ин кор шудагӣ буд, ҳамон рӯзи 22 чи ҳама ҳамсояҳо мегӯянд ки шавҳари қайсунгулаш Умаров Сабзалӣ ӯро 3 маротиба овардааст, вале ӯ нафаромадааст ба хонаи худ равад ва бори сеюм ӯро маҷбуран аз мошин фароварданд ва ӯ ба хонааш бад рафтааст. ӯро аз хонаи Қайсунгулаш ки ҳамун як рӯз пештар дар хонаи Қайсунгулаш хонадароён буд, бо амри шавҳараш ӯ ба он ҷо рафтагӣ буд. шавҳараш Каримов Ромиз дар Россия дар коркунӣ буд. вақти ҳамин ҳодиса шуданда омад, баъде ки моро гурӯҳ чӯб кардем, баъд аз 4-5 рӯз пас омад.
خود همین مناسبت با شوهرش همین چند ساله که زندگی کردن چه بود؟ خیلی مناسبتی اونا بعضی وقت خیلی زندگی هر پست و بلندی ها دارد. بعضی وقت ساز بود وقتی که اون یک در روسیه با همراهی شوهرش چند سال زندگانی کرد. اونها در اونجا زندگانی میکردن. بعدتر اومده همینجا من زندگی من نمیگم که زندگی او بد بود، زندگی ساز بود. زندگی با خوشتمانش و همین که خیسنگلش از او بیگار میومد زندگی او ویران میشد. چند فرزند دارد؟ 3 فرزند دارد. فرزندی کلانیش 6 ساله، فرزندی دویمش پسر است این 4 ساله، فرزندی اخیرش این 1 ساله مو 1 ساله میشود. اکسپرت نشانه مرگ مجبوری گفت. بعدا مفتش کدام روز اومد و کدام روز کار رو سر کرد؟ مفتش همون ساعت اومد همونجا در شهر دوشنبه ساعت 11 در اومد و مفتش و سوال داده است به اکسپرتو که همین از چی گذشته است. اونها گفتن که از خونروی زیاد و دوم سوالی که همین جراحتایی که او گرفته است آیا دستش میرسد یا نه. اونها گفتن که ها دستش میرسد. مفتشی این کار مفتش پرکاتوری ناحیه فیض‌آباد سهراب سعیدوف میباشد که پیش از اون که اکسپرتیز نگذرانده الکی او خلاصه برآورد که این گویا که خودکشی است و بعدتر وقتی که من دخترم رو گورو چوب کردم از همه فهمیدم که مفتش ناحیه فیض‌آباد الکی گفته است که این خودکشی میباشد. مفتش جوابش رو برآورد یعنی طبق همون دیگه؟ وقتی که من با مفتش نصیحت میکنم که مفتش همین کار شده است، مفتش روی راست جواب میزند که دختری شما جین داشت، اونا جین ها کشتن و نه خود همین با این کار باشد. گویا که جین ها او را کشتن. دخترم اول 1 کار با دست راستش، دوم کار با دست چپش، سوم کار با دست راستش، چهارم کار همین کرد 8 کار با دستانش زد و بعد کار با قفس سینه‌اش از چپ، با قفس سینه‌اش از راست، با قفس سینه‌اش از چپ از راست زده است. بعد با شکمش و 11 کار دیگر رو با گلویش زد. آیا این خودکشی است؟ بعد من با پرکور گنرالی عرض نمودم، یک چند بار عرضه کردم با تمام دیگر تشکیلات ها و دل جنایتی او را از فیض‌آباد گرفته با پرکاتوری گنرالی آوردم و اون را تفتیش نمودن. در 16 صفحه این کمبودیای مفتش ناحیه فیض‌آباد رو دیده برآمده که کمبودی رو اصلاح کنند، ولی تا حال مفتش ناحیه فیض‌آباد یگان کمبودی اصلاح نکرد. باز این کم بود که او پدرش رو گفت که فرزندا رو گیر. او پدرش به سود ناحیه فیض‌آباد عرض نمود و فرزنداش از ما گرفته پدرش دادن و سود بعدی که روز دوشنبه سود بود، روزی جمعه سود حالی چیز قانونی خدا گفتگی نبود. کودک‌ها را قطعی خوشدامنش و کریموف رومیز گرفته به طرف روسیه رفتن. من فکر میکنم که کاری دست قیسنگلش، شوهر قیسنگلش و خوشدامنش میباشد. برای اون که وقتی که این کار شدگی بود، وقتی که دخترم کشتن، 2 نبیرم در خانه آشخانه شدگی بودن. وقتی که اونها نبیره کلانی وقتی از آشخانه میبراید، یا امش و شوهر امش رو عمر صبرعلی رو میبیند که اونها میگریزند و اومده میبیند که در روی مادرش با نمول پوشاندگی است. وقتی که نمول رو یک طرفه میکند او آغشته خون میباشد و برای این رو ما گفتن باز ما با مفتش عرض کردیم که این رو دخترک رو در پیش پسیکولوگ پرسد و ما آورده در نزدیکی در شاهدی من، شاهدی ادوکات، شاهدی مفتش، شاهدی همون پسیکولوگی اون رو پرسیدن. ولی دخترک نبیرم همه گپ رو گفت که همه خواستم برآمده همین کار رو دیدم که شهوری امام کریم شهلا عمرов وقتی ما رو دیدن گرفتن. ولی مفتش باز همینجا کاری خود را کرد که همین گپ رو در پروتکلی چی نپرسیدن، ننویساندن. و دوم باره بعدی که از پرکاتوری گنرالی دیلو با طرف پرکاتوری فیض‌آباد رفتک، باز نبیرم رو پرسش کردن. در این کار باز
дар шоҳидии адвокат муаллимаи мактаби як ва муфаттиши Саидов боз пурсида шуд. духтар набирам боз ҳамун гапро такрор кард, лекин онро боз нанависонд ва баъдтар мо ба прокуратури генералӣ бо ин кори муфаттишро арз намудем ва бояд ҳамин ҳафта набирамро дар шаҳри Душанбе комиссиони бояд психологи допрос мекарданд ва инро дида дониста гудакро гирезонданд. ин боз як гапи дигар ин ки муфаттиши ноҳияи Файзобод Сӯроби Саид боз як кори дигар кард ки вақте ки хонае ки дар ҳамин воқеа шудагӣ буд, ҳамон хонае ки якҳуҷраки дар маркази ноҳия буд, якҳуҷракӣ буд, вақте ман даромадам, онҷо хун ҳамчун кулмак дар як ҷо хоб буду шуда буд, тамом дар танои девор ягонҷо. Инро фаҳмида муфаттиши ноҳияи Файзобод фармон дод ба соҳиби хона ки хонаро таъмир созад ва он чизое ки дар он ҷо буд ҳамонро канда партофтанд. Парванда тамом шуда ва он далелҳоро нест карданд. шоҳидое ки шоҳидӣ доданд, ин дар ҳамон доме ки ҳамон хонае ки истиқомат мекард дуошона мебошад. ҳамон ошония ҳамон духтари манро ки вақте ки аз хонаи хонаи хуштоманаш Қайсингулаш меёранд, 3 бор бо мошин меёранд, духтарам намефурӯяд. тамоми ҳамсояҳо дидагиянд ҳамонҷа. сеюм бора гира мекунад. гира карда ба гира ҳамон ки язнаашон Умаров маҷбуран ӯро аз мошин мефарорад. инро ҳама шоҳидо диданд, не ки инро муфаттиш ягон гард ба назар намегирад. шоҳидо баёнот доданд, не ки баъзе шоҳидо ки аз додани баёнот аз чи саркашӣ мекунанд, лекин метарсанд. ин аз тарафи милисияи ноҳия бошад, аз тарафи прокуратури ноҳия бошад ки онҳоро чиканд. ҳатто боре акаи ҳамин Умаров, Файзали Умаров ба сини адвокати ман гуфтааст ки ту шумо боварӣ доред ки ҳамин шоҳидои шумо то суда мераванд. ҳамин хел гап гуфтааст. баъди ҳаминҷа ки охирон боре ки аз хонаи ҳамун духтарам баромадагӣ ин Каримов ки Умаров мебошад ки онҳо ҳамин хел ба шасте баромадааст ки гӯё ки чашмонаш хун гирифтагӣ ба шаст меояд дар мошинаш мешавад. ин баъди саатҳои 5:17 мумкин 7:30 бошад, 7:20 бошад, минҷа баъди 7 дақиқа пас мурдаи духтарам меомад. охирон одам аз хона ҳамон баромадааст. ман аз пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва шаҳрдори Душанбе Рустам Эмомалиев хоҳиш мекунам ки ҳамин парвандаи ҷиноятии духтари моро ба назорат гиранду ва аз беадолатҳои прокуратури ноҳияи Файзобод хотима бахшанд ки ҳақ ба ҳақдор расад.